Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Hele Indian Navy be pui thlak na ro pui Russian missile mangin Pakistan oil khur an kap chia tuntuma kan ngai thlak tur hi news ani hran lova operational history ro pui takani hun kal to a Indian Navy ten Pakistan an tukzal dan ani a hemi ti tur hian India chuan Russian missile bot a manga nasa takin Russia chuan India apui wangani tuipui in beina chanchina hian India hi a theu neu vak bik lova a hun kal to a po chanchin tha soi tur lo nei ve nual to ani tun ma le zuala po kumzabi somna vel lai dei to khan India lal ro pui Rajendra Chola hun lai po khan Asia chim chak lam rama tuipui lam indona ro lo rel ve to tu chu India ni Maratha lal konhozi angre hun lai kumzabi som paret vel po khan British le Dutch le Portuguese te nena indona India lal te hi an lo che song noi vak bik lo ani ti chu kan history chui kir chuan kan hre thei tuipui le akai noi indona India tual chung lal te kut nu India zelen nu thleng pon la chun jom chho zel ni in kumsang khat zakwa somli pasari nu India sipai te be pui thlak hlot ling le lian zual pali zinga India tuipui sipai te chet na hi tuntuma chuan kan ngai thladon ani kumsang khat zakwa somruk pariat ania India le Pakistan rampa ni te nepna boruak chu atang tak zeta Indo an puang trap ni inalang chuti lai chuan Soviet Indo long Osa 1 missile bot chu India chuan le tum ve mek boka Osa ti hi waps ti na nia mizo tong chuan dumde ti na ni ome thimzinga buai mi lova chetla chi ani wangani helong hian ral thuam thazet maya pai pona silai thael tiang le raider khol thazet maya thuamani boka a hun lai chuan he tiang long hi theu neu lo takani Pakistan nena Indo mek India chuan tuipui Indo na nena chan theinan Soviet long hi leyangai ni in an hria he long hi cherang le in thazo tak mai ania tuipui khovel mun fian rel le mun hla pokal thei tur le in thron thut ngai poni se he long hi a chan om chhuna ni tlat mai tuipuya mel masu tura duana nia India tuipui sipai te hian hetiang Osa 1 hi pariat lei han duani tichuan Siberian classic wang lai chuan Soviet a he long leitum hian India long lam chinchang hre ho khru chu an kalta a thlariat lai an thang nge nge ani kumsang khat zakwa somsari pakhat kumtirania chung Soviet long te chuan India an ron thlengta Kolkata ron thlen ni in Kolkata atangin Mumbai tuipui ron thlen le an ni India le Pakistan in ngir ngona boruak chuan zual lama pan zela chu chhum pui chu pol tlak kha ni thum sang khat zakwa somsari pakhat lai lamdar nga le minute somni panga chuan a puak ke ta Pakistan boruak sipai te chuan India thlona trum mun ruklai mai an ron suwa samta maya chuta chutia ate zokin min han khoi masak vei chu le ti in India chuan Indian Air Force Canberra aircraft te chuan Pakistan airfield te chu an han bei ve ngal boka kumsang khat zakwa somsari pakhat chuan rampani an pian hlima tanga Indo in bakkai ngal India le Pakistan chuan Indoan puang ta a Indian Army a killer squadron an ti te po chuan chu Indo na chu an ron zom ve a an ming ang taka che turin an phusa ta ngal so mai kumsang khat zakwa somsari pakhat December ni thum zana ni a Osa 1 missile boat rol INS Nipat INS Nirgat le INS Vir te chu ahun laya Bombay longchol muna train an tol chuak ta a atuk December ni li chuan Petia class frigates pani INS Katchal le INS Kiltan tenen thoklangin Trident be pui thlak tur chuan an che chuak ta ani khotlang lam hoin tuipuya an tol zela chuta tang chuan marlam an hrut le a India team te chuan Karachi longchol mun an tol thleng don ta henglai mun hi Pakistan Navy mun pui an chakna tharrui anin ngana ani mase zan thim ni miau hekle chu India long thar waps chu tol zelin Karachi longchol na mun atanga kem zali vel Arabian Sea tuipuya chuan khuan ngak thim te a
chulai Arabian Sea tuipui pil rila chuan Pakistan thlawna en thlakna laka tangin an him ni in anin ngai tin zan lama indo thlawna hmanga bom thlak turin Pakistan indo thlawna te hian theina an la nei lo ni a soi ni boka soitawngin chulai hmuna chuan ral run dan tur relin ni an ngak liama zan aron hera chuak ta Pakistan huna zandar som le minute som thuma chuan India tuipui sipai te chu Karachi chimlama tanga kem zathum som thuma hla an ron tol nai to a thalfang zum angmaya in siam ramin tran hmunan siam ta a INS Kiltan chuan mel ma chet vel dan chu radar atanga lo hria in tran hmun an hanram thale te a chung India longpu te ho chuan Russian siam transmission manga in betonin chu mel malam ta na man fu harjet mai ani nge zandar som le minute somni pathuma ni a INS nirgat chuan mel ma chhut fu na tur target thajet mai man fu ta chung target an mu chu Pakistan Navy Service PNS Khyber hei hi Pakistan destroyer ani tin Pakistan long ronzui tu dang PNS Shahjahan panhi le sumdong long Venus Challenger Pakistan sipai ral thuam le silai mu phurte an ron kalbokani INS nirgat chuan ma aron hruaya India long sipai chuan chu hun tha chu bo pelantum holova mel malam ta na chi mom tak sticks missile an pai chu kol phe ang mai rangin an kap chuak ta India long sipai te missile chuan mel malong chu akap fu chiang hle mai India missile chuan Pakistan destroyer long pang ding lam maron deng fuwa a khol pui deng fu in a hnu kal tu propeller a chengal boka mei alle mei khu chuan a tuam ngala Pakistan Naval Headquarters lama rik rum thila hriat tierna emergency signal an thon chuak ngal chuta INS nirgat chuan avoi ni nan missile kap chuak le a Pakistan long Khyber chu deng fu in mit khap kar lawa pilzui ngal Pakistan long mi zani somni pani zet nunna aliam pui tabok Pakistan long omna India Raider ten an man fu nuwa thalfang thlain Pakistan long pani ka chiata ni ta a zandar som pakhat chiania India long INS ni pat chuan sticks missile pani chu an kap chuak vele a pakhat chuan Pakistan sipai bungro phurlong MV Challenger le azui tu PNS Shahjahan C-class destroyer te chu ava fu chiang le he long te hian Pakistan sipai chi se le silai mu phurani a he long te po hi Karachi chimlam tuipui kem som thuma hla ka pilan ni ve tabok India missile dang le chuan Pakistan long Shahjahan chu akap thoi dewa pilchelo ma se a chena sa viau thung zandar som pakhat le minute som ni lo ni ta India indo long INS Veer chuan Pakistan long PNS Muzaffar le Adjutant class minesweeper te omna chu man fu in target alok vele theita chu bom mit nei chuan mel le borok samong khu chua puat pa adok chuakin PNS Muzaffar nak veilam avadeng boy maya karlova apil ngala Pakistan Naval Headquarters lama signal a thon mana Pakistan long mi sipai somthum pathum nunna aliam pui ve tabok Pakistan long sipai te hian India indo thlona ten an ron bayemo anti hialani Pakistan lam hian missile ka thlakna India sticks missile lo ka thlak antum ve takna a an longa chheman viau tho heti la hian India long INS nipat chuan Karachi long chol mun bula kemari tuyal thei chek khom na ka chet tum chuan lo man hel ve viau mai boka he tuyal thei chek khom na hi Karachi long chol mun chimlam kem som ni paruka hla ami ani INS nipat chuan bommit nei pahnih chu atir chuak ve ta a pakhat chuan a tuma threl tlat mai le mase pakhat zawk chuan oil bomb pui chu adeng fu chiang khop zanthim hnuaiah chuan chu oil da khom al chu alang chiang hle chulai Pakistan tuipui chunga om reng chu India indo long ho tan chuan a him lo hle a Pakistan indo thlona beina an to a hlo om viau bokani India lama kirma in missile voi thum an han khilai le te a chuta pul hri tlan bo san tum ang khrima chak le man mo in India lama herin abilinga balangin an ron tol hole ta ni Pakistan indo thlona ten an hriat chen theilo nan inveng takin an tol zela December ni li sang khat zakwa somsari pakhat chuan killer squadron te chuan Bombay tuipui an ron thleng le ta
an kal chhung ni lo anin bei chung hi minute som ko chhung ni a hriat ani India long sipai te hian missile paruk vel mangin Pakistan long an suwa samani Pakistan long matong pathum an pil nga la Karachi long sol muna tuyal thei phur long po ka chiat ani India sipai thian om lo thung he be pui thlak na hi Trident be pui thlak ti a hriat larani a he be pui thlak nu ni lina chuan Indian Navy te hian Operation Python chu an nei chhun zom le nga la Pakistan long pali ka pil ni in mit khap kar lawa Pakistan tuyal thei che khom na an ka pal bokani India in Pakistan tuyal thei da khoma suwa sam sakle an silai muchak lak na an dan cha sak boka wangin India do zel turin Pakistan khan theina nei talawa atha athum pha ta ani kumsang khazakwa somsari pakhat in do wang khan Bangladesh ram chu alo piang chuak ve boka he hi chu a hran pa soi thamani an be pui thlak na na ruam man na le an che dan tur donga kai hruai tu missile boat commander pathum te chu vir chakra choi moina hlan an ni a Killer Squadron Commander BB Yadav chu Mahavir Chakra hlan an ni boka he an chet chuana hi India tuipui in do chanchina soi hlo le ro pui ber anga chala ni thena India tuipui sipai ten Operation Trident an nei December ni likha tun thlengin ne videyatan an hmangchhun zom ta zel bokani dutok le photang